Dobro jutro, balkonski dnevnici, jesmo preživjeli, Mars, kvadrat Pluton, osjetit ćemo ga do kraja tjedna, još će se to ludilo ispuhivati, ljudi su stvarno malo ispalili jučer. Ja sam provela cijelo jutro na policiji jer su mi udarili auto, niko kao ništa nije vidio, svi tamo piju kavu, kamere kao ništa nisu snimile, ali pa onda će neki drugi ljudi to ipak riješiti. Ja računam na svoj sekstil Marsa i Plutona, ali onda sam se sjetila i Mars, nije samo Mars, nego i Sunce radi trigon sa Plutonom, odmah nakon njega. Tako da postoji to svjetlo na kraju tunela kad odradimo sve kaj je potrebno. Ne spalimo taj most iza i ostanemo mirni, koliko god je to moguće. Mjesec je tu u praznom hodu, negdje od podne pa skroz do kraja dana, tako da nemojte započinjati nove stvari. On je u tom praznom hodu, zato jer su sve planete manje više na početku znakova. Kad okine Jupitera, to znači kaj god ste dogovorili, moguće da ćete preplatiti u nekom trenutku, pa onda dan samo lagano i do kraja tjedna samo lagano. Napravite sve što vi možete napraviti i onda morate pustiti da ta šteta ne ide dalje. To je 3 za redom. Da ne ide 3, nek ide samo jednom, pa s vozlostim budite si dobri.